batugabaniriza turamutsa sinzi ngena za kuturamutsa araza kwimenya abanyagwenya sinzi ngena babikora ariko ondo MIC tumwakira kuno Yes, manika manikazo wata one pings one police about salamba lot lomba. Yes, Megasore comment on the microphone. Yes, say good morning. How are you? Fine, thank you, and you. That is my name. Yes, Apuya manika manikazo wata one pings one police about salamba lot lomba. Yeah, guys, Megasore comment on the microphone. Yes, good morning. How are you? No. Bisengolamba lo. Nihenza karukamwe. Good evening. Bisengo good morning. Wapete nihenze kirere kirahinduka. Ariko wewe wakanzwe n'imbeho cyangwa kanzwe mbo imbeho urayinyoje dake ariko musi jya derukana ngaho kuza mu vatire ifise na ventilateur bavuga ventilateur muri vatire bavuga climatiseur kakandi gashushe tonto oya ni gashushe ufite gitegura shusha kakagushusha nako kababa ni muri frigo wallahi bamwita gute It's Megasore comedian Mr. Lolo Ndagusaba mbwira umunsi wa mbere usohoka igwe cyo Burundi byari bimeze. Byari bimeze neza cyane kandi narumvise ko agakima gahindutse yene mu mubiri. Tonto narabyibushe uwo munsi akayobe karaza ariko usanzwe wirabura. No en fait ni kubera inzara imbeho nyinshi mugaya ndahano hashushe niko njya amafi menshi ndagira kabiri nka Michael Jackson. Bamwita Gasore asanzwe ari umwe mu banyagwenya hajya tugiye tuvuza abanyagwenya ntibabahungabanya. Oya umunyagwenya akora urwenya mu gifaransa no mu comedian mu cyongereza no mu comedian mu gishinwa shinkore je ugenda guheruka uri kumena kanyombya mu gihugu cy'u Rwanda yaga misi iheze gusa yego ndabuzoma byire uri kumena ujya mutama yuzuye imvi ujya mu vyero mufu kanyombya ari danger sana gusa guma kubitana ari wose ufite sinza afisa ka reflex kukuboko akubwiye ngo we ni pa coffee abagukubise akubwiye uraza pa konzi ya kikongo agati umeze gute pa coffee ya radio je nabonye gusa muri kumwe mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga ati abatipe bajabutse bose n'u Rwanda gonyene burya ni projet dufise en fait weruka twake tuje muri Tanzania ukorana ba bitoke bamukari wenu sasa coronavirus ikirajamo hagati mugabo nta problem igiye gwera tugiye kuja muri Dar es Salaam tuje muri Kampala tuje muri Nairobi and out of the Africa we go get ariko je umuntu yabwiye ko ata passport office Ndaifise weye nani iya 10 ans ni Ismail Gasore numwe mu banyagwenya dufise mu gihugu cy'Uburundi bakorekora neza cyane wewe wiha ikibanza cyakange mu banyagwenya bariko barabikora kino gihe mu banyagwenya bo mu Burundi bombo urabizi twese turakora sinuvuga ngo ndi wa mbere cyangwa wa kabiri gusa ndizi ko ndi Ismail Gasore the one and only one umwe rudende urabizi ko muri personality yiwa uri umwe ndumwe na wundi yoza bari photocopies bavuga photocopy akurwanya nje muze kuvuga ati abandi bari Rwanda yiwanje ni photocopy umva nawe ra Ismail Gasore uramuzi mu makomedi menshi ariko ndacyakumenya igihe tuze Ismail Gasore abandi comedy wibaza ko bakuzi ko niya ni nyinshi ndiko ndamwakomanda gikuri wacu gipa urutwe nka casque ariko ukunda kumwinjirira cyane kandi no en fait ijya no strategy dukoresha nawe nakubwiye tutavuze ukuntu kujya sinjoye batwo turakina urumva ni nyinshi cyane ayo nkunda kuboregwa hariho nyinshi cyane numva mvuze ngaha ariko je mu miseze nakubonye uri kumwe n'umuntu yakunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi bitamugisha mugisha wari kuramwinjirira cyane oya en fait ijya bayita challenge ni challenge umva nagize kajya nta buryohe bwa tomate na sauce tomate na gitunguru na sereri bijamwo uwo mubajije uti kina gipara mbona bakimwa ku mafaranga ngana nawe nurumva hamwe mugisha abaga agahunga kamera nawe ne kukyambye ngo nsa n'umuntu kinaroreza abapfumu ndumufumu question mark Ismail Gasore ushobora kwibaza ari ngaha mu ntara ya Gitega kubera iki Ismail Gasore ntitweguruka muri karere yawe abatari bake barakuzi baragukurikirana ariko turasha kumenya kuri ki uno musi uri mu ntara ya Gitega ucuvuga ati Jessica promoter no musi ntegeza kumugendera Jessica promoter icyambere ndagiwe cyane ko nabanyakiriye bo nta probleme ndakunze ngene wavuze ugitangura yes ni Jessica promoter de Messi si Messi ni micro hata utanganya watu urumva
Iwa icambere ndagewe ko ninyo yakiriye ikindi impamvu nyamukuru yatumye mbanga igitega sikindi ni igiteramo gikomeye cyane kizoba ku munsi wa gatandatu itariki 2 umunsi wejo kuri Gitega Hope Future School ndakavuze neza Hope Future School byumvikana ko I'm speaking English because I'm not can cookie I'm not can cookie usubira mu Hope School Gitega Future Hope School reka ndakavuga nyaruka Hope School urumva ni igiteramo kidasanzwe cyane aho abanyeshuri aho bagitega Future School ndakivuze nabi abari bararangiza amashuri mbo aba finaliste baho bazogira théâtre yitwa bazokina théâtre yitwa Kaye Magique Kaye bitangaza sasa na Ismail Gasore umutananirwa ngo yavuze heri tujya turanirwa nyonzo wandika bisa nzo batwinza gushikana amatama vyiwa heri kula barolo ariko hajya abana kabisa ngo bafise ubuseriye no buserieze mu urumvuga zimbere ya comedy y'umu comedian ikanda kwikintu iyo nateguye blague yo gutwenza umuntu ndayiteye ntatwenge isikosa ryanje swat abatumva cyangwa atavuga yakuna matata mimi napiga franga zangu na yeye mbari 63 turakende ko mubaza ibintu byose mushaka Ismail Gasore tugiye gutseba nta bintu genda mubaza kabisa mu mubaza ivyo mushaka byose Ismail Gasore numwe mu bantu kabisa bakunze gutwenza hajya dukunze gukurikirana karere z'abandi bakomede mu bihugu byateye imbere hajya natwe twarateye imbere aho tugomba kuvuga twarateye imbere ari ibihugu basi byadutanze gutera imbere urumva natwe twarateye imbere turi inyuma byaradutanze gusa gatoya ibihugu byadutanze gusa gatoya usanga mufise ikibanza gikomeye cyane mwiyakira gutiye muri bihugu bitaratahura ivyo mukora bo en fait nta kuntu two kwigaya gusa turavuga ati natwe turi inyuma dushikare dukora nkuko twama tubikora ariko nogera mu kindi gihugu ngo baradusiziye ngo twigaye no turashoboye manda abarundi turashoboye kandi turabizi neza ko dushoboye urumva twama twemera aho turi hose turabatananirwa en fait kabisa jigi umbwira ko uri umuririmbyi nayo navyansi byaruna nyandikiye ati Jessing promoter Ismail ntavenga hawoni atwagiza kapera atatugira akantu ngo kuri ngo nyonga ibisusu iyo bayita hit song ni indirimbo yaronse award ikomeye cyane yitwa Music Award for National International and I come here Natubwiye ngo nize kuvanga utagize ngo nyonga ibisusu naragize kubabwiriza nyonga ibisusu sinzi ko ngo je nyonga ibisusu oya we kanyoga atarawe ntadushoboye vrema murashaka kwandika ubutumwa bugufi kandi kuri 79 ubusa 14 bafise igikowa gikomeye ku munsi wejo yamaze kubarira ni théâtre abanyeshuri bari kuri Gitega Hope School bise gute Kaye Magique bafise igikowa gikomeye cyane ku munsi wejo uraza kubaza ivyo ushaka byose uraza kwakura umubaze Ismail ubaze about the show ubaze na karere yi ubaze na nyonga igisusu ni song yaje akiriwe yaje gari yake inye yasohotse kuri Bonane top saa 6 z'ijoro hagiye ko itariki ya rega je nagira ngo ni cacu gusa z'aba comedy oya si cacu kandi se n'izindi ndirimbo n'indi yitwa Maria deja igire sohoke ndagwa kapera batugabaniriza ariya utugira gabanya Eyo yo Maria ibiya gatandatu ariko nakurowe bibiri cyo kuri bivuga abantu nitwigira tunanirwa wewe Maria ndagukunda Maria umwana w'Igitega yo this is a capella aho nakuno wogira travaye wewe na Diamond akaranyandikiye ngo tugire indirimbo yanjye aha Ismail Gasore umuzi cyane muri comedy ntaducanganye kabisa ngo nduririnzi ariko nyonga ibisusura yizi n'indirimbo yagiye out ndetse yabikoze neza cyane umwana mwiza yitwa Nera Damat mwishatanya avuze ati yo mugabanye ngo dufyere muri studio sinzi ko bo Jesse afite dufyere ofite abwiye wewe oya si jewe nta dufyere mfise vraiment aha turabandanya twakira telefone zanyu ntizagutse banga anyi baratubira gusa show izobera hehe show kwinjira ni gute abandi bantu ibandi ya Ismail Gasore tuzobona ni bana show izobera muri Bwogade muri Hope Future School ariyo sari ikomeye cyane urumva nta mpungenge ngo imvura izogwa nawe yogwa 20 nambaro tunabandanya urumva hama kwinjira ni 1500 kukuze hama 1000 ku mwana niko kwagusa en fait ya kandi bafite théâtre ryoshe cyane ariko ndaraba ama répétition yabo gafaransa gatumoye wangu je prends des choses kaka izo s'il plaît igenda en vrai urumva
ni théâtre byoshenza cyane yitwa Kaye Magique hama urumva ni guhereje isaha 9 gushika umwanya X tuvyumva nawe sidamenya uzohereza biryoshe zubandanya bitaryoshe naho tunarete tunarete aha iruhande yawe tubone bande nta abandi narumvise ngo hariyo DJ umudj ngo igitega azwi cyane amita Seiji DJ Seiji amufatira kombe cyane DJ Seiji kuri aba mixi ngo urumva hariyo nabandi bashane uzobabona deja ariko waransinze kandi najye yeah Jesse product JC on the mic kweka ise mic ni micro ni Swahili Gasore uramwumva kugira ati ejo zaba kumwe n'abanyeshuri ba Gitega Hope School aba finaliste tutibagiye na Safari Mupya production zo bijya bazofata image photos za qualité abana babaje gufotora ukamenga unatoka kushamba niwa unagufotora muri Safari production baragufotora usigana fondo te direct ariko urakunda abantu baguhindura cyane ndavyona none si maquillage ariko agafreshere kana kirakenewe Jesse ariko uhenda abantu bihuraya ngo nguru muzungu umviriza gakomena babagabo aha bamwita Ismail Gasore turakumwe muri studio mugerageze guhamagara mu mwanya dusigaranye 68 ubusa butatu amajana 961 ubusa butatu amajana 961 turasubira no butumwa bwinshi bugufi bwamaze kwinjira kubiye gute yakubiye gutati VPJ Sing na Gasore ni bombo maniga manigazo ngo ni Rich imutaho ewana Gasore arashoboye kabisa none kwinjira ni gute thanks sana Rich twayivuze ni 15 kukuze wowe ufise ubwanwa ni 1500 petit frère wawe nawe ni igihumbi aha undi yitwa Rodrigue avuze ati mbariza Gasore ukuntu ejo twobonana umumbarize na hotel yashikiyemo ejo tuzobonane please ni Rodrigue numwe mu photographe bakurira nga mu gisigara cya Gitega ni Rodrigue afite inzobe nga mwizosi Rodrigue ebana jewe ndinganye mu gisigara cya Gitega andondere basi rondera Jesse ejo mbondo ga difficile mu aha Ismaili urajagara sana mani nta kantu yaja asizemo wapindi normal ya normal kabisa aho gishugizo bera hehe umwana n'ukuze bose nico kimwe oya twayivuze umwana n'igihumbi yamukuze ni 1500 deje umwana urumva umwana n'ukuze ari difference komeye cyane ariko bakwinjire ngo bagishize mwaka oya allo aha allo oui allo ni sawa ninda twakwiri Ajida ariko nizera ko Ismail Gasore iri no koti yaje yambaye rifunyira nyinjizo cyo urimesa unarigorora muramutse kabisa muramutse kabisa mucyo muganiriza ijwi kurindi iyo manigazo merci sana ni salade na tomate na kitunguru na seleri uvuga chambre noire yo Ajida duriye ku munsi weje ari ibwoga asante sana ariko rino koti yambaye uri gorore vraiment yati basi safi Adidas uno numwe mu basanzwe bakorera zijya nzu zimese zikongera zikagura ariko Ismail Gasore wowe usanzwe wowe wambara uri umustar kambara ikoti rimeze ni quoi tu qui radio tu qui télévision mes chers amis ngoronka mayigo mukabona ikoti nambaye yanditswe ko made in Japan ariko wamfatiriye wambaye Adidas oya je nambaye Adidas ive muri Amerika wambaye ive mu Bushinwa kona virisi allo yamaze kuva ku murongo sinzi ko arizo twatera cyane yagize gute ati hey pro ndikunda gukurikirana undamukirize cyane Ismail Gasore acambye ngo nanje ngo ndamuramutse nyanambye ni wari utwara mukanyije deja